Kakarwa na Kakasi Student Union North Khasi Hills District kalong baga KSU North Khasi Hills District ling baga organizing committee kabrayalam da usamna just nongbet u organizing secretary ka KSU ulayo kilayo banbat yakawi ka kalishimet matmu kit drok hakathan umsning hakaba hadin katega jingyo bat ka KSU kilayo group yo drok nakaliang jong ka KSU North Khasi Hills District Unit tehde bingyo jingtip men step program ba kidan ki kali ki lapan kala ya kan number plate ka kali ke balik di kira ebat yang khot jemi apa nungpo kare kira salet kira ya bet nangtai tehdin jing upship lang na kaliang jong ki sing circle kira ya banbat ki kali ki ba mut panshalan drugs hadin mi ya banbat kali ki ngilap si bunmut ki hatu kali kidan ki Dakar kidan ki Parakhasil jong kidan na po Shillong kidan na po Langkerding kidan na po Pentor kidan na po Wahindo te hadin jo bagi toket ba ngil yo jingtip susu ru ba kidan ru kini ki kali Torres ki basalan ni drugs ling ba jong we u Dakar u ba min sayo jingtip ba sibet ad mar klara ki pulit yaki te ba ki wan basalan ni drugs jenis po mekhla jungi nat ni po Assam ling ba ki priu jungi hi ki Khasi jungi hi te kene kurwo ka basya na kaliang jo kaseng ba yakini ki supplier ba nagliang jungi kaseng mitip bin babin BLT jompi andrai kadang kapor bangimla banbat bangyo banbat kadang kapor bangila banbat rewat mut bangin pelat sok kapor bangiyo ngin bat bet bagin ajing sneng hiru akum bedai ai baka department lane ka bos sokar kan le badon kam nakliang ka senghi kumung juya ka por ngi pe perman be miniki kam ngai na por support ngai bat bar kum tagas ki ga long ke ka basriso begin IT no eki sakaliang department pe kam ai ka department karle nakliang ka senghi kadum pailat laga di ka step ngabru laga register miru nakliang juga seng maka juga por itu lang barki kena snong ka dom sning ni don pagnya perman ka por support Wow. acting अभी कितना जन हो गया हो गया नहीं होगा हम लोग पीछे पीछे जाएंगे नहीं ऐसा करके जाना पड़ेगा तो अभी वो गाड़ी Good morning ulang. Kau kena mobile siap lah.